Day 21 of 75 hard. And you might have noticed recently, I am having muscle soreness and weakness. आज सोर्नेस चाहिँ छैन बट देयर इज माइल्ड हेडेक एन्ड जिउमा अलिकति विकनेस पनि छ बट दिस इज द पार्ट अफ द प्रोसेस टु गेट मी रिकभर्ड. So let's wake up, get fresh, and go for the walk, which is our first activity. So during the walk, the headache started increasing and I went for a checkup instead of continuing the walk. Although I could have completed the walk, but I also have office today and I don't want to get things to be worse. So the BP came out to be 100 by 60, not critical, but low. And that was also the reason why I was getting the headache in the first place. The weight came out to be 79 kg in an empty stomach with 500 ml of water. That means I have lost 3 kg of weight in 21 days, around 1 kg per week, just from home cooked meals, exercise, and cutting out the junk food and sodas. So that is the good news. After the checkup, I came back home and talked about the report and had my first meal of the day along with chai and got some sun and spent a little more time with my mom before I get my lunch and go to office. Check my BP again after 2 hours and it was 100 by 65, little better than the last time, but still on the lower side. So they suggested me to have 2 pack of ORS. Throughout the day I did not want to have anything heavy. I only have 1 black coffee without sugar, 1 milk tea and lot of water with and without ORS as well, and 5 whole eggs. I don't want to force it today because I don't feel like it, and also I have futsal at 5. After the game, I have 2 boiled egg along with 1 lemon tea before I head home, and also 2 glass of water, maybe 100 or 200 ml. Arrived home by 8:30, had my dinner and freshen up. Hi guys, it's me again with the bottle. So अहिले चाहिँ टाइम 9 बजिरहेछ रातिको एन्ड फुटसल खेलेर आइसकेँ, डिनर पनि खाइसकेँ, स्वस्थानी पनि पढिसक्यो. नाउ आइएम गोइङ अन वक. प्लान थियो बिहान एक्सर्साइज गर्ने होइन, तर सिन्स यस्टरडे आई एम नट फिलिङ राइट बिकज मेरो अहिले बाहिरको प्रोसेस फुडहरू पनि कम भएको छ, वाटर इन्टेक पनि बढेको छ, डाइट्रीमा पनि धेरै कन्ट्रोल चलिरहेको छ एन्ड एक्सर्साइज पनि दुईचोटि भइरहेको छ होइन. त्यसले गर्दा सायद यो सोडियमहरू अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ कि जिउमा. एन्ड आई वाज नट फिलिङ राइट टुडे एन्ड सो आई थट भने नि, सो आई कुड नट गो अन अ वक अर डु एनी काइन्ड अफ एक्सर्साइज बिहान. बट लेटर आई फाउन्ड आउट द्याट मेरो ब्लड प्रेसर चाहिँ 100 by 65 थियो, विच इज भेरी लो. एन्ड त्यही हो, मैले ओआरएस पनि खाइदिन्छु एन्ड देन फुटसल खेलेँ. अनि अहिले पनि अलिकति आइएम फिलिङ गुड हिजो अथवा बिहानको भन्दा. एन्ड त्यही हो, अहिले पनि आइएम क्यारिङ अ बोटल विथ साल्ट एन्ड लेमन. यसमा चाहिँ 553 ml पानी छ. त्यही हो. मैले अनि बिहान पेडोमिटर पनि अनै गरेर राख्थेँ होइन, त्यही भएर आज बिहानदेखिको स्टेप काउन्ट पनि भएछ. अब त्योसँग मलाई खासै मन पर्दैन. मलाई चाहिँ लाइक दिनमा त कति हिँड्छ नि होइन. अब इफ यु आर नट हुन्छ नि एक्टिभ पर्सन देन त्यो काउन्ट गर्दा ठिकै हो होइन, दिनमा 10,000 स्टेप भनेर. बट अब इफ यु वान्ट टु बी एक्टिभ होइन, अब युजली त अब हिँडि नै हालिन्छ, तर मलाई चाहिँ सेपरेटली त्यो गर्न मन लाग्छ क्या. एकैचोटि क्यालकुलेट गरेर मलाई खासै चित्त बुझ्दैन. त्यही हो. म आइपुगेँ. 10:22. Let's have some water.
Cheers. And this is how I look. Boom. Talking about the day, it was not the best one, but it was not the worst one as well. So it was just a moderate day, average. But the good news is I have lost 3 kgs in last 21 days and also have a little bit of low BP and energy. Morning energy was not there like yesterday, but I could have pushed through, but I went for the checkup and it has helped me a bit because of ORS and also the medical advices that I have got. So there you guys, someday you just have to push through and this is the part of the process. तर also मेडिकल चेकअप चाहिँ गर्न एकदम नेसेसरी छ इफ यु आर फिलिङ विक एन्ड जुन पनि च्यालेन्जहरू गर्दाखेरि एकदमै ड्रेन्ड हुने गरी पनि नगर्नु कहिले पनि सबै कुरा चेक गरेर मात्रै पुस गर्न सक्छु भने मात्रै गर्नु होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो लिमिट एक्सिड गर्नलाई पनि पुस गर्नुपर्छ बट द्याट डज नट मिन आफू बिरामी हुँदाखेरि पनि पुस गरिराख्ने एन्ड इट विल गेट वर्स्ट अनि पछि गएर रिकभर गर्न झन् धेरै टाइम लाग्दै जान्छ अब मेरो केसमा पनि मलाई 4 दिन भयो गाह्रो भइरहेको अनि त्योभन्दा अगाडि नै अलिअलि विकनेसहरू त थियो तर 4 दिन चाहिँ मलाई एक्सट्रिमली नै एक्सट्रिम त नभनौँ जस्ट गाह्रै भएको थियो सो आई वेन्ट फर द चेकअप आज पनि धेरै कुराहरू मैले पुस गर्न सक्थेँ होइन मेडिकल चेकअप पनि अभोइड गर्न सक्थेँ आफैले ओआरएस खाए पनि हुन्थ्यो होइन तर सिन्स मैले 2 दिनबाट सल्ट वाटर खाइरहेको छु एन्ड मलाई चाहिँ एकचोटि चेकअप गर्न चाहिँ एकदम मन थियो प्लस इम्टी स्टोमक पनि भएको भएर मलाई एक्ज्याक्ट वेट पनि थाहा भयो always I will advise you to go for the checkup if you are not feeling things are going in the right direction but it is all the part of the process you just need to eat rest and recover and show up for the next day 45 and I still have one more bottle to finish I'm here in the kitchen and यहाँको घडीमा त यार just 11:25 मेरो घडीमा 11:45 भइरहेछ let's drink the last bottle of water for the day almost there. So that's it for today. Day 21 complete. If you like the video, then please subscribe to the channel and press the bell icon. And if you want to see the whole journey of 75 hard, then click here for the playlist. See you in the next video. Barbell Bicep signing off.